babgambira hakwakira abakristayo baserushanje bashatu abadirwe hemikono umukoro gwishirweho bishop wa West Ankole kamarino mwana wawo ngubasise rero so ejuriyaga muhumure ruhanga yo nakora umugwe anyenda kugamba nshongeje yitufe erukushira kureba media eyo kugira ngo Mitooma nabo bakwatanise n'abashema n'abandi umwe abo kwakanisa enkora ya bishop itwe aba Mitooma kiriko nare abintu kujwekera ka head of late ngenda kubahamiza ngite Mitooma twine rutaro rwona na bishop abakristayo bashabirwe na munonga bazire babana b'amashomero okwereza abana babo bwire bakabana bo mu cyumureji bana baza kumura bariyone beja oyino bwire bwo kushitama n'abana bawe okabagambira otomwana wo mwishiki ashekati omwana wo mwishitashwera mugenzi wo mwishiki aberere mukama nabatera bushane bjonje byakutera busha mwe nimvuga bazire bagenzi banje abantu mwomereke tukunda abana beitu tuwomesereza okukora kandi hamwe no kumbeka amaka agataro mu muryano RDC wa Mitooma arabwira abakusisira bedina hamwe kuti y'amasomo okurekeraho abantu abakozesa channel tayikire hakugambura nk'abebembezi b'ekanisa noreba babito mu social media kandi kanisa ningana kereziya n'emizigiti n'amadini agandi gaine structure y'obwebembezi obutibo okwemurisa habwakora hanshonge zikuba ziroho gasha kwa benu muhozi